Holy Staffing Production presents Village Stray Queen. Director Kofi Premier. Fellow Ghanaians, come and see thing where I don't find with my eyes. I know see some before. Sabi on kabe you be a bonia. Enka yame. Anya sao. What's a me buy? In pure amada. Come papa ka say sako. Me te one na me di pie buy. Una ye na mabonte so na wo frɛ me sana. O se me ma me chiche me ho be hu sesei. Wo kra no minim ka se minim wo. Enti wo no fa che me. Na me so me ne papa ya ko agreement say bi o ba ha bia no gi ne scansa no be hu me awabu me. Enti yes aso papa so do no maka no. E no wo ye wa anya no se me ho oton. Enti no se wo ka. Enti so ka kire wo say twa scansa no hu me na. Say ya, we want to fetch it on. Me na me kind to the man here sent. Fetch him and so the bed na wife. If you are me yasa me some tea say the lam tea what. Me no tea go tre battery na me go ntini mo ani je ho. What the me na mbon skeleton me go so ne say I tea formal akasa. Check. Me the tonyo. Nasa na watimi atu kwan ba ya okatemtem mefa forms ansa na kas malakasi amaboy jani mesa fa biemu a ayese mefa forms aw Ina me kase won minim se wa won say adena kwa must no be easy kra to kra enti no say obi do person obi minim be dim kuma o pick forms from me papa then we want answer them fache why I tell you but them papa no when a man order and it's my order time by my house. Unfortunately. It's your order. It's my order. It's fortunately I still love you. Are you sure? I'm love. So you are traveling Kumasi is white. Kumasi, it not be easy and then everything there. I never won. Never won Kumasi. So you saw somebody the place. So many people, so many houses, so many cars. No be easy. I'll take you there. Take me there. I'll say. Where the day? Why the day? When the time will come, I will take you there. Papa. I'm also going to Kumasi. And I saw. You come back, you big burger. Yes, I saw beautiful ladies go house and come. Oh, unfortunately, I'll follow them. What's it saying? Uko fat, uko chasing girls, no what jamming. I said when I look at, I'll see them and blow them. Go away. This is my wife. And now you are talking. Yes, thank you very much for your completion. Me make you for my Hey, no. Enough baby me I'm unfortunately. Me I'm no for baby me Unfortunately. I see again. And so I'm no me pension for free ya come. We need a good one. Sure, your package. Yeah. I'm gonna vote. Say vote for volley secret. When young women, I don't know vote. Who's a one of your num? You be more. We'll be it's in Benham from me from Miami. Okay, we're done. And come my penny for my phone. I'm coming. One shoot. Shoot. I'm excitement. And yet to one upon one, I don't know. Yes, only one because I miss you. We are women. I like to do. I never look carefully.
No funny day, best soup, and I would on your pressure will be. One shot, too. Unfortunately, One shot. Yes. Sorry. Are you okay? I'm okay. I'm also okay. Because of my shoe. Yes. So, can I lifting you? Yeah. Okay. Yeah, I'm lifting you. And you are back? Yes, yeah, you are back. Unfortunately. Jesus Christ! Bread! Is that so you are? You broke my bottles! So sorry. Is You that broke so my you are? bottles! You just do this. You are going like. I'm going like a man for crown doing same in the bedroom. Hippopotamus. Who this is scale? So I'm not for carry 6 kilograms. Mama took a better one, Matty. Sorry. Put a family to me. That one is back. We fall. This one is front. Papi! This is See my body! See my body! Never make us! Oh, I'm sorry. Tell wake up me! I'm sorry. Okay, thank you, my love. I'm sorry. Papi! Look at me! See my body! Papa! I am Aulam. I don't need you anymore. Man, you kill me. Take my water. You didn't take your river. See me. Take your river. Sorry. Fellow Ghanaians, unfortunate. Woman sitting where I don't find with my eyes. I know see some before. My name is Odorcky. Village Silekwe. Papa, my name is better way you know. Miss my name is best say. I know I see me muka kebi. Ah, madikabu ma se Kohwiegu, na bufu from. Ma Kohwiegu, abufu from. Ma bu ha for the boss. When me come about many more cause me jala ni nya ba wo. Anya we. Me ya kwa me wo me ni me si me nwale ko mi se me de be ko. Even la even said that ba ye. Even say me unwale ye. Oba besia. Na wo se ubedwale. Makobu nsuo fu o si Kohwiegu ko bu half. Ma bu half so unwale. Unwale ko mso ko wo. What is me hobom? What is me hobom? Me nchekula adwale ye. Me nwale. Enti we nchu unwale we de we ni me. Me make up person. Agwedi Yesu. Me nwale bi awa. Me nwale. Wo da focus for me nwale. Na kuma simponi na ne awokwa abrochira ka ba dia nenka unam wiem se ya. Unfortunately. Hey. Bread. Eti say. Uni family ni prisio. Oh, are they? Fi dada do ba enyina unwale da. Ade e hye nenim. E ben se de be kata nenim e. E ben se. Am si dabi. Na no ni fi o de me call dem ni nyina me tell so me ahokoro keke me nwale. Nya no anu. Unwale do. Ah. Entino mpono. Me ba ya entino. O ka se me se entino. Wo kwada mu entino. Wo ba ya yi ne entino. Aka wo kwa kwasa nsu entino. Wo ba kwa kwa dwale entino. Entino wa nwale. Me ohoro ko. Ah! Entino se wo ba da dwale entino. Oh. Entino na wasanka wu. Ade. Entino na yi na wona nimu no. Ah. Entino mo dwale. Me je entino nso ye tese. Entino mo dwale e be pepa. E be pepa. Ah. Entino mo mpe kwa mfaso na sebe ya obetimi. Ese e bende. Entino hu diwa. No ye do be bi aba o save me face because must no be easy to hwe. Je da bia so sa. Na ne ko nkran ni sa bru je mi di anka. Me kam sinai. Ko ba no nem bi o be for like. Oh baby, and the baby dear. Must no be easy cry. Me ya be pepa be ohoro. Entino se sia entino yanya ne de entino. Mo ba bi na mo no. Think.
Efam make am. Entinu aso. The be yen dey aso. Enti sese na mesu mitese. O se be say dia. Yempa dia nka. Yenye. Unfortunately. Entinu aso me ba. Entinu plan. Mum ga sem cho. Ade we woni. Mi ma record here. Ensu dwalia. So madam, so obeba nche. Ah, we na nka kwa waye. Ukwa madam asime chuma so pa. Papa go fe mo. Da bia me be friends so abu e waje me fun nyina pim se. Ya ka we nyina si. Na ne fa me fun mami. Me madam tu kwa no twitwi manim ma me e be sen. Unfortunately, I'm tired. Entino se antino. Roommate, we na ba Edian. Ano bere? Entino bo amene fa chiri. Enke ban. Entino na ko twa. Ase pa mo. Entino. Menyale. Menyale baba jam. Sorry. Menyale. Entino mi ya me ga. O baba say me oh baba say me Ube jale am na. Apotam. Sister. Umoto mu yi Gasa. Entino. Umoto mu yi nkan entino. Where is our man no ba konta kwa o me die be. Entino we nya de o cheche na. Udwale a. Empepa. What? Messi. Me papa no. Tobo. Ayo ha. Papa na be fo. Peja onai pa peja. Peja bien. Beta. Eni me danyami asiu. Sese. Odi nyansa namba. Enti fansunu mamina. Da bi entino mami nya. Wa bodam. Da bi entino pese wa nkasa na enti. Wo be usai entino. Odi ka mi fansunu mina. Entino to bo. Peja onai. Mo peja bien. Mo. Mata. Bla. Mi prank kwasi ate, Kwa Entino. Entino mami nyale me entino. O sese. Entino mami nyale no. Na o be dey wadwan. Entino me dafo no entino tu pese of ma bia wo ba entino wanyina du entino ko hwe no. Enye mi dwan no, ono be dwale. Mi ami ko na me Ja. Bread, we are some no can be. Koko, what dear kwa? Aso, Echewaba. Entino mia kasama yinu entino mitimi uhwa no mani nyale. Enye me fear. Abada wo be fe na guy. You unsa. Kwa achiro wa mai. Aso entino me fen. Mati. Kendi ni. Fellow Ghanaians, come and see things where I don't find with my eyes. I don't see some before. I name na Odorcky, the village slave. Oh my goodness. Ariba, village slave. Ariba, village slave. Ariba, village slave. Agweja. Her name na Odorcky, village slave. Wede kafla. Eti say. Nyame adom na nso e. Panifo si kusi empie awia. Kanse. Etu. Neti. Oh nyame adom okọ na nso e. Wede. Na to boy na de. Me ni abotre. Sa abotre. Ese makoma wo soro pa. Sa. Ni ma tie no. Ene ma adwene ne me honam mfa akosi mlo ni say I don't think far. You don't think I don't think madly. Anything. Wede. Eya me girlfriend abena. Abena. Me girlfriend abena mami kase wo tie kire ni baba ya. Me bana dan fu do get dan fu. Ye ono wa baba ya me kasa kire me sro ni die wona me fere. Wona me fere hu abonti a me chiweja etesen tweti etesen me nana wonso nya wontimi wo so wontimi wo me nyi utipen wontimi wo me. Mimi ntimi ngo. Wontimi wo me. So me papa se o me nana se o. Enti eti mi kaze bio. Mimi ntimi ngo. Me ka me se na wontimi. Akaze mi ti o. Eti o baba ya no. O baba ya no wo so o free krokese mo se hefa aba no. Dogi. Ene ne nkasa. O so de me girlfriend abena.
gura slave queen ordinary kokumasi mesrew ene ne nkasa waso slave queen sa afofra ma ne fa nduru me ge fra bena so mesrew ma bɔne kapa mi gotu ne trinsa eye na wotwe ebe mesrew ani di mu a ene ne nkasa enti nyanse minim bane nkasa se wo girl me girl eye abena awo wale no me kwaya ni gotu ne trinsa na me bu adamenu ebia na suku bebe bia ebia na wotwe twemu anachi ne ebe me de me ni tam kra sa na nya wale bia na me ko se bi ne nipa bia wale no so agwagusi odam ana o ntie ze no me kasa nche me bambua kasa kire oba no oba ba ya no mate kasa kire no me yo kasa kire no ekuru mu amayo pomfo obia na mu me ge abena nko a de lalai me ka sim ya che se nkuruma ye tintin che ni wura ye kwa no ne ate e se oba ye no kekeke he me pa nche man to wasum sa usime mi ka se mi ntimi mo eye mate emba nse utu mo ne fo no na utu o ka so evise mo money to cement ya very smelly and the killer unit no ko fa no awi enti se sadia wo ko ga wona mimfia se ultimate na ka jem se mi ka che me ba mbentimi nyi ni se ana se loli fe ni entite amfa nko se so girl dia abushafo nyani se wo girl no o ma mi nim ni papa na nim o papa di nim o papa nim o ma mi nim ada obehu no me ye sure se mi kra me kam sinai se wo ti yo mate o de me ka che me de ma bobo amane o me se mate o bobo amane etwetia na se wo di ego na obaba ya no so wo taba eye kan se dame na so mani ko fa no ko beba ba beto me wate o beba dame na so beba na me to o twen o ma mo ani na beba o ti mo ani anam so beba o beba me ma won ne me ka che o no fa tu tiri wate what you say me come sinai say e ma pen kwasi afo mati ase sempai pen focus bible kasa entro ni muda me pen kwasi afo ampa agoi da bia ba hun basis ne soas ani mpabo we obakum kan se wanya ba ma bia amfa no okofa bi ma we e ma me mu wo ni se ni mitimi ngo anya hwe dogi na dia ba na nka wo hu se dotwi ai ahwede ka wo beti ma mbini we when na wo me da obedwan me dogi na ami hu de ha no na mfusem bebe mfa hwe ma wo ko kuma se wani ayi pe wo so betina na wewura meti yesu aboshi nya ye bi wasi asem kuma se ne se na life intended ne e hot be ya pa obi akoba Odorcky the village sleeping low. Odorcky the village sleeping low. The way she dey rock make me laugh.